Kasih mana nih? Tadi ngolah. Oh, kebenaran kita kan ngopi di mana? Urang kadinya hujan kita tadi teh. Muru ka dieu ah. Hujan-hujan begini lagi. Oh, kebenaran es. Oh, ngopi sih tuh. Aduh, tempo. Tah. Yuk kopi yang murah. Kopi yang mana itu mah? Aduh, dekat kebenaran. Ayo mana kuno bager-bager tingka urang teh. Ada naon deui sama hirup mah. Bener aja murah. Jak mana sih? Dunia. Heuh. Kami kan. Aduh. Ya teh. Heuh tak nawaran ge aku nya. Ampun, tah ngopi. Najis aing. Dunia deh kan. Haus banget mah. Haus. Mereka murahnya lain teh itu sama teh. Kayak karisakeun peuteurna ka kebon. Ya, reka mana? Naon? Nah, ieu goceng. Boceng. Goceng sih mah. Aneh di nawaran aing. Nah, orang itu tadi bayar gua ke tukang warung, gua dibayar goceng mana goceng asih. Ya kamu deh kah. Itu gratis loh. Udah dibayar gratis ya, pilih gua bayar sih.